O le a le tali o le nei ola. Ma le lalolangi lea e te soifua mai ola ai. A fonga. Ngā maka mai koe mawhau mai ke pai le mea lewa tupu le lalolangi leke soifua ai. O le asa usila le sio manga. Just looking. Watch. On the news, social media, YouTube, Facebook, Instagram, everywhere. Matua esa le mea wai le lalolangi. A fonga le mea wai kako sio manga. Makua whainga ka le mea wai le ora. Ai fasile mai e kiau. Here's the answer. We are in the last days. E leo koe al kai molengi ola. Amene. Le kai milau kako iai. Kai pei uma o le mea kupu i kua lava. Kau pe ongo le kuse kenes. O e maka aku le mea le kupu mai Vietnam. Mai tangata Samoa. O le wha maoninga le nai ate oe. O le mea ua yeli sio manga. O le mea ua yeli soifua ma le ola o le tangata. Amene. O le kaimi o le technology. E whafonga mai. Makua ruin le technology. Le sio manga. Ongo le whaonga ina se le tangata ola. Ma le tangata soifua. Amen. Fe emo a mea. A lima. Bum. O le whanganga o le kangaka le kaimi ngai pei al whanganga o le mea ola tulo. Makua le kea ua le ano e le mafau o le kangaka Samoa. O le si kangaka ola le. Aisea. A whonga mai le kalimo oe. O le melga ua ka kulalolagi. A o le ala le kali. O le ala tali o le sio manga. O le ala tali o le swing o le ola. O le ala kali o le kupu o le ami o le anga. A whonga mai. Ua leva na whailoa e le atua i lang tuspai. O le whaalinga ngai loe ka ngelu mtau pa sulua. O le whai upo e wha. A oe tani e lue. Ye e pupuni o ia upu mo mau whailonga ina le tusi. Te ia o na pō le unga. E tau whetulia i tangata e toa tele. E tupu tele fo'i le malamalama. Lewa kupu le whaalinga le sa ave a Daniel. Lewa tupu. Now it is fulfilled. The word and the vision given to Daniel. But you, Daniel, keep these words secret and seal the book until the time of the end. Many will roam about and knowledge will increase. Fia la kausanga mai la kai milen kupu le mele le wa mai ai sa kusi mai mor kupulanga ngai leu ka kuo yai wa leva nga ave falinga ya kangel leu fulfill al mele o tupu zoom wa vai ngang fele le ya kama lan Vietnam bum amen al mele o foi o le mea o foi ele iai mas kanga kasai se mafau lo ongkang kasamo ni me fape amen wa kan kongunal me werse sio mang ele iai mangi me fape ila aso ka kula ai ki ka kupu mai ele ingi me fape ala mo kopo ai lea ko fekau Ao oe tani e lue ye e pupuni o ye upu mo mau whailonga ina le tusi te ye o na pō le unga e fe tautulia i tangata e tō tau fetulia e tupu tele fo'i le malamalama e lau wha mangi ngoa e sau mai le upu tau fetuli shum mo e kui pefu akule i e mo akule i amen ko vai lai sa mo le e kele i mafau e kupun kanka sa mo amen o le vision ave ya kangelu le kau fukuria amen ave nga nga pa ai e mo ngelunga all mo kanka le behind me ko va ai le corruption le wa yai ka kula langi o le ale kali o DK o le ale kali o corruption amen e fasio ki kangaka le ami o le anga lea kupule malamalama ale wa kupu le alu technology le poko ma le malamalama kangaka kwa kupu kwa i malos kwa i o ke ngofo ai lo fale emo alima papa po mua o vai ai kupu poko le wa kupu amen ale wing of technology last days the end times ye malamalama me o tupu wa levan el tuspaia le tu fa fonga fa pasulua e malili fo iloto tangata e tō tele ona ua tupu tele o le ami o le anga le wa kupu mai ia makayo malili fo iloko kangaka kupu kele le ami o le o ya kangelu kau fe kulia kangaka wa kupu malamalama le wa fulfill me wa levan kusi mai mor kako kupulanga ngai mo le kaimi le ngai
Ala kai milo ka ku yai o aso e ngatai. Amen. Kupur poko. Wa var kupur poko le wo ya makaukia. War kupur mala le wo ya. Amen. Wa makaukia. Al mesilinga leang. Ole fa o ngase se ino le mala le poto. E fai ele mea ka ole mea fa pio. Corruption. Amen. Yes, yansa. Kango kuloa na ilo waka. Kali le mo e. Kango kuloa wafi. Vinga kuilo korua. O mailo ileli. That is the answer. Only Jesus is the answer. Ngao Yesu warkas. Perkupulangan lagi.